and more to that, Christ is Lord of my life. Atongoria makanitha nimoritie minister mweru wa githomo Amina Mohammed ndakaguague hari gutwarithia na mbere mogaruruku maria mambiriirio ni urari minister Fred Matiang'i ruhonge-ini rwa githomo. Muthikabu wa kanitha wa Anglican diocese ya Nairobi Joel Waweru niaugite ona gutuika meena mwihoko na minister mweru Amina Matiang'i ndangireheririo ministry-ini iyo ya githomo. Kuna watu wanapenda Matiang'i na kuna watu hawapendi Matiang'i. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa Matiang'i kwa mambo ya discipline. Wizi wa mitihani si uliisha. Si uliisha. Na hiyo ni kitu mzuri. Matiang'i amejitahidi pamoja na timu yake hata kugundua gifts za watoto ni nini. Tusiwe tu tunafikiria ya kwamba ni mambo tu ya paperwork na paper documents and so on. Kujua ni vipawa vingine gani ambavyo mtoto wako nazo. Muthikabu Waweru araragia igongona-ini ria gucokia ngatho cukuru-ini wa muthingi wa Green Cottage uria ri itũra-ini ria Makuyu county-ini ya Murang'a. Cukuru ucio wa Green Cottage wahitukirie ciana ciothe kigeranio-ini gia KCP kia mwaka muhituku. We want to, as an institution, to inculcate this virtue to our parents, to our staff, and to our children, that all of us should be thankful in our midst, one with the other. Ohongwe cia kimucini iramurikirwo muno makiria hindi igongona riu kuria ciari marahinyiririo mahembirio rumwe na rwendo kihiko-ini niguo ciana ciao ihote guthoma hatari na thina. Murugamiriri munene wa cukuru ucio mutungatiri Peter Muraguri niaugire ngwe cia kimucini cicungiririe ciana nyingi gukorwo iteguthoma. Wazazi, Mungu amekupa kipawa cha kuleta mtoto katika dunia hii. Kuleta mtoto ni jambo moja na kulea mtoto ni jambo lingine. Hindi igongona riu arutu aria marekire wega kigeranio-ini gia KCP kia mwaka muhituku ni maratugirwo na iheo ngurani guku arutanio nao magikuranwo. Handu-ini ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Bataru wa Mwangi.